Jangan lupa subscribe Lisan dan channel Luna like tekan lonceng. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripan nasasi adai poleri adatorioloe poleku adai makadai dua teman serat telu teman laisang pura pada tak paham mana ni selesurang makadai dua teman laisa telu teman seran tegai natu yanatu nurung Muhammad na Allah Ta'ala. Jadi puran itu ibicaraki ripamulana engkana ada tasawfu pamulange ya makuke nakutai senior telu telma dua teman laisa telu teman seran nurung watakaleta Nabi Muhammad Nabi Allah Ta'ala Farta polarisan itu yana tuh dua teman serat telu teman lesang iya mutomma tuh. Jadi ini simpus selaku seniman marang kali ngai ada papa tutoriolo mega tuh tahu tetonga sempajang agak mina cita-cita suruh ke banglok na tuntu mana kasuruh kalau mau tuntu nih tuh sempajangi nasangi ada na pula pangala Ta'ala kadomi apa cina de ikado ya sempajangi ya napasuk ke masuk lino mita tajang nak kusuruh kamu tuntuk na sempajamu na bacin untuk puangnya na sabak tanda tujuannya mega tahu tak tahu masa pak disengang agam na sapak karate doti amiga megana pencak silat sini nak guri manang naya sengi de centrinoi tanak kwaro anya makinin nawangami na pakai na makadai moto ni kuele na parese na pasak na makada naku atawi urane kak biasanya na pasak sesurang ya tu biasanya kinyawang jama dek tapahangi ya jilo pulaki na sabab basau ge mak dupa-dupang na parese na pasak na pula tau moto urane kak nasang na joka na noto orang urane nasak dingi mak datai monde na gete na sapur lea na sapur lea wah makalo urane kak tepu nasalah ki nasabak mapa nasaki yarnya semak bindro tegai dek nya semak bindro senalok joka purer na pakai ngurai na let isi olo tawe maka dah mater mak lepayanu nasabak urane kak bisa nama teru itawai nasabak patan tu nasabak pangala Ta'ala tu dek di patan tu nasabak masuk mata mak itu pranatro dek gawat di masuk jadi sini surah-surahku pada cengi pahat tak madeceng iya tuh sempat jangan sesurang kadomi tapi waji iri pigau nah sini tawe ya pa mega tuh ada makada tubuhku sempajang nyawaku pawa sempajang rasaku nak boleh sempajang tegai naro ya ro makada tubuhku sempajang wajib mertu makada tubuh mertu mas sempajang tegai tan rana tubuh mas sempajang surah-surah kayi tabawan nih watak kaleta kayi tagemek tak ya roga mata naku narapi 40 tahun ngumur tak naku elok 50 tetap 50 tan rena memang alena mas sempajang mas sompar Allah Ta'ala jadi aku nak kena dai tubuhku sempajang apa dia tu nak kena baja pindah 50 ngemek naku larapet 50 langsung 50 tapi tak 50 tak kena 50 tan rena mas sompar tubuh jadi aja tak salah paham mari ceng maka nyawa aku pawa sempajang wajib nasabah naku tanah nyawa ipate cengi dek tu leja aja sempajat tak nasabak ya rodo sempajangan memang boleh napas tetap leceng apa jamal lo isu juk sempajat tak tapat tong jamal terton tak tapat udangi jamal tak tulan tak tapat sujui si detakit sempajat tak maka rahasia aku nak boleh sempajang wajib nasabak harus rahasia idik itu nak boleh nak kumanya menyawata masih mata jaruk lo kerupuat tak mas sempajang idik natu ya natu si tarimang ata nak puang jadi tegai na romanan roh ya sengni sempajang na kulit tetot tawe lai tudang lai suju lai rokok ya nak kada ada api tetong angin rokok wai suju tanah tudang jadi maka itu api tetong engkau pakai maka dah iya tetok rilal na alusuk napi iya rokok kak rilal na alusuk nangingi iya suju rilal na alusuk na wewe iya tudang rilal alusuk na tanah buat di mana muto nasabak tergantung polerinya tapi ajak to sina nia mato tak pakai nasabak anu ripake lo mo anu ripin mo boleh mana ripong Allah Ta'ala jadi ya tuku tetok sempaja made cenge kalau kita paling cema sesurang naku lo kita tetong tatari napas tak nampak tatari ayat apa gang ngkatila aku tujuna lana tujuna posita kedo temasan retoy temalak dek toy temak pegatoy
tenritahan pala pa sa itari nasangita yang reaksi tarimang ata na puar de ata na puang nakulo isro ko tawe masuk inak pasata nakulo ki sujuk masuk ta napas ako pitulat tamay tapi ajak tayo pa ya tumak bindok tawe nakuneway napas na jadi ya tumak kedarasi aku na sempajang ya na tu telah rahasia ya apa lagi na sempajang kuni tu naku manyamang ipakinak dita ya na tu matungka ya senge rahasia na sempajang apa na sabay na pole sempajat tegi pole pakuleang pakinak ding pahang siba paringerang jadi aku tahu lep ko serok pas lapa jadi nih jadi makanya tetap pas lapa api angin wae tanah nah sabab pole kumetro na jadi telai sempajang makanya serana tahu ada sabab na pale nakut turang ni tahu mak jelo agamat na jelo ya naro na jelo tahu na sabab ya ropak jelo mak jelo riolo malempu ya wana na tadangi indok 5 ada sabab na jelo na sabab riolo ni ya ro gagero kamat to na ita ya ria wana na sabing indok jadi makanya tak klok kijok katu pas itu uji tak jelo tak siba ala leta nawak dikit tujuh ride cengi makanya to si tahu agak to si pale iber selangi ya na to 2 malaikat ria tahu tak sebarebo tak berselang kita pesan nama kalau malaikat munra tahu assalamualaikum malaikat munra bi assalamualaikum jadi ya na to pati pemas sempajang nak kalau kita pati sempajang atas seserang malam makmi ya nak kalau matopi pahasi mama deceng nasaba ya he ada memo palat turaki nasaba idik manang supaya mas sempajang kita tongat-tongan ajang kasalapahang ya seni isa sumpaya sesurang idik tomat na pulai ayat to si makali apa mas sempajang kung kay sana nasaba salah itu ya seni sempajang lebih birang yang kai daripada de tapi kuat dingi tapi gak manengi ajak lalang kata sekta apa nasabang kata makala iya mas sempajang manu pasti kak kuburasi subuh ya baca pasti ku subuh dewa di sesurang kuat dingi tapi gak malima betul tapi ya seni tak kalupang apa ya tuh tak kalupai se tak dandrangi ya engka meto nasaba ya lam meto tugas boleh pengelat alastange lo patak kalupa ki nasaba dek gaga tau tokotong rilinoy sadanida tahu makasih bang lori puangi naku tak kalupa ki tanyaki iya jadi sesuatu malah beko tak boleh cimana pahat tak madeceng iya jadi tetongnya ale si tungke mapau mak kiri kanan mak kada baco may musapa kak naku musapa kak mabela kak tamu musapa kak macawe kak naku dek mulai untuk kalau kamu musapa kak kubarane ti atau makadawan atau bebe jadi makate bongok lolong bongok malolong dek nakala bongok mas sempajang jadi sempajak bongok itu kata mama tuh jung kata dek jadi makade tidak kalau mataku sempajang niat de cetak ya natu jadi jamat to nanti sana sempajang jadi sesuatu untuk manang mareng kalinga wajib si paham makra ya ro kale pun na watak kalewe telu na polai boleh ku telu mantaji pito boleh ku pito mantaji 10 telu boleh 10 telu mantaji 25 boleh 25 mantaji 30 telu boleh ku 30 telu mantaji 40 sedi nasaba sedi meto watak kale ya ro makra tege aseng ya ro boleh ri telu tege ya ro boleh ku nurung Muhammad Allah taala ya ro pito 300 si boleh boleh ku paring rata pakina dita boleh pahata boleh pak kuliah tak boleh terperang kali ngata boleh terpakai kata boleh terpamota ya boleh toko pangemerta maka tidak tahu sekali boleh rasa petelu apa dengan rasa petelu mega boleh ritelu boleh ridua boleh kusek dia ya 25 tidak tahu si boleh ku sempat 5 waktu kali 5 kali 5 mentari 25 ya naruh prakasai nabi tak 25 yang ngakui ya telu tegai ya nari asam malem pak wali-wali telu si wali itang emon roh makala telur rapor kengi itang emon roh Muhammad makala tetong pala wali 5 makala Allahu Akbar itang emon roh Muhammad inar lempa mantagi telu ya rapat apa saya ditegai pada apa saya dia dari asep apa sudah apa nakarat kengi 5 waktu ya naruh pas dia seni sedi dia dan resompat tegai Allah Ta'ala apa nasaba dek nawak dengeri pau ya rodana makala ya Allah Ta'ala dari sategi monro apa ya Allah Ta'ala dek naulai macoe riwet tuwe siba ri umuru nasaba alina mebue jadi dek naulai tamak kurwet tuwe nasaba Allah Ta'ala ya roh dek gaga pas sangadina lele maka dek nate sa ri parisompe ya semesa dek giren kai boleh ri dek
Tapi makalaki pula rin ang karyang kay nasabaan ka mato. Tapi di gaganan ka para kasana pula naryang kay. Yan nariyasang alatala sa si Parisompa. Jadi wasang isa, si Teke na di na si Teke. Tapi si Teke pula rin ang kay. Jadi engka pula rin aday. Jadi sinusurot ko malabdan kahadere. Jadi mati pasil turangi kas April payment ri ada matong ada tasaw po kadua nasaba may laumpa yele napay si polo pasil turaki iya jadi kung kawat tak matuk pemang lolanju kasi parlau ko pala kiri mana salamat ki matuk mangkalingay tasaw po kataluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.